pozdravljeni, spoštovani gledalci, in en lep pozdrav tudi mojim trem gostom, zanimivim gostom. Danes se bomo pogovarjali o nekoliko drugačnih stvarih kot običajno. Vsi trije prihajajo z Univerze v Novi Gorici. Takole na moji desni profesor dr. Matjaž Varant, vodja laboratorija za raziskave materialov. Dobrodošli. Potem ob njem profesor dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost pri Univerzi v Novi Gorici. Pozdravljeni. In profesor dr. Giovanni Denino, vodja laboratorija za kvantno optiko. Dobrodošli. Že vaši nazivi kažejo na zelo zapletene stvari. Jaz predlagam, da nismo tako zelo zapleteni. Razlog, da smo se srečali, pa nov center za mikroskopijo in spektroskopijo, ki ste ga pred kratkim odprli v Ajdovščini. Dr. Bratina, zakaj pravzaprav gre, kakšen projekt je to? Lahko rečemo, da je bila otvoritev prejšnji teden vrh sistematičnega dela Univerze v Novi Gorici na področju raziskovalne dejavnosti. Od svojega nastanka kot fakulteta za znanosti v okolju pred skoraj 20 leti smo verjeli, da je pomembno za kvaliteten pedagoški proces, spravi kvaliteten študij, da so predavatelji vrhunski znanstveniki. Tako da smo sistematično vlagali predvsem v kadre vseh teh letih. No in z leti smo uspeli sestaviti izjemno kvalitetno ekipo znanstvenikov, ki je uspela pri natečajih, pri razpisih za raziskovalna sredstva, tako pri evropskih financerjih kot pri domači agenciji za raziskovalno dejavnost in nekaterih ministrstvih. No in zadeve so se tako lepo ujele, da sta moja kolega, ki sta danes tukaj z mano, uspela vsak na svojem področju pridobiti kar pomembna sredstva v evropski ravni, kot tudi na tem lokalnem čezmejnem programu sodelovanja med Italijo in Slovenijo za izgradnjo centra za raziskave sodobnih materialov. Se moramo zavedati, da so materiali ena od treh ključnih usmeritev Univerze v Novi Gorici, druga je seveda znanost v okolju, tretja je biomedicina. In kot rečeno, na tem področju smo uspeli zbrati tako ključno opremo, da nas zdaj praktično postavlja na evropski, če ne celo svetovni zemljevid znanja. Tako, in vi, ki ste neposredno udeleženi v tem okolju, kakšne prednosti se kažejo s temi pridobitvami? Postavitev te infrastrukture na Univerzi v Novi Gorici vsekakor izpopolnjuje naše kapacitete za raziskave materialov, stališča spektroskopije, kot tudi z mikroskopističnega stališča. Predvsem bi govoril o mikroskopističnem centru, tem delu tega centra, ki nam sedaj omogoča zelo, zelo globok pogled v materiale, v snov, njihove sestavne gradnike, atome in njihovo urejanje znotraj nekih kristalnih rešetk, in kar seveda ima posledično tudi vpliv na njihove lastnosti. In ko mi razvijamo materiale, ko jih prilagajamo novim tehnologijam, nas vedno zanimajo te lastnosti, in stališča te analize mikroskopistične bomo lahko seveda bolj natančno, bolj učinkovito te lastnosti prilagajali novim tehnologijam ali pa izboljševali obstoječe tehnologije, kar pa je nekako tudi naše poslanstvo v tej naši državi, kjer želimo seveda pripomoči k napredku in našim boljšim jutrim. Kako je to mogoče, recimo, da si bomo predstavljali v praksi, če smo do zdaj imeli nekaj, kaj bo s tem boljše oziroma lažje razumeti za nekega laika? Ja, seveda, danes smo razvijali materiale in smo jih z našimi bolj grobimi analitičnimi metodami preiskovali, ampak nismo pa mogoče v kakšnih primerih razumeli natančno izvora določenega fenomena. Danes bomo lahko pogledali zelo, zelo globoko material. Pogledali bomo, kako se material sestavlja, kako se atomi povezujejo v materialu, in to nam potem iz principov, ki jih pač
naravoslovci poznamo, iz teh principov lahko potem sklepamo naprej, kako obdelovati takšen material in kako iz njega pač iztisniti tiste lastnosti, ki so zares zanimive za neko aplikacijo. Še dr. Denino, kakšna je vaša vloga, kakšna je vaša naloga in kaj vi vidite v tej prihodnosti tega centra kot tistega, ki vam daje nove možnosti? Ok, bi želel govoriti po angleško, Izvolite, potem, če je treba, bom tudi rekel nekaj po slovensko, ampak razložiti po slovensko je težko. Okay, the first thing that I would like to say is that what we are doing on our side is quite complementary to what Professor Valant explained, because what they can do is really to look in very small detail matter, just the most powerful microscope in the world they have. What we can do on our side, apart from also looking into small details of matters, we can also make movies of what happens. So you can take pictures, and this is what you can do with a microscope, or with the source, the light source that we are developing, you can make a movie on very fast scales, so durations which are much, much less than 1 second, much less. You can really understand what happens in terms of interactions between things. So this is why we are building a center together. So, I just anticipate the second question, if this question is the same that you asked to Professor Valant, what can be done, and what is after our analysis. So I just would like to say that since we come from a university, of course, we are engaged in developing a center for performing state-of-the-art research, but we are also, our aim is also to develop knowledge in itself, because we are convinced that knowledge is like, promoting knowledge is promoting freedom, and if you are free, you are happy. So this is, first of all, what we want to say. Of course, we do things that are quite complex to explain, but are things that are also quite close to our life day by day. I don't know if we will have the time to explain this today, but this is something that is for sure like this. So the first thing that I would like to say, then probably we will enter into details, you are very welcome to come there and see what we do. If you're a student, of course, this is perfect, because as Professor Latina will explain later on, we are all strongly convinced that our place is the ideal place for students, because students can immediately come to our laboratories, immediately start doing things in practice with very nice perspectives. So this is something that can be proved in an easy way. But also if you are just curious and you want to understand what you can do with science in terms of developing knowledge, which means, of course, doing something in practice, but also understanding something about yourself. I'm strongly convinced about this. Coming to the University of Nova Gorica at this moment is a good idea. Dr. Bratina, torej odprti ste za vse, zlasti za tiste radovedne študente in za radovedne ljudi, ki živijo v tem okolju. Tako je. Mi smo od vsega začetka je bila osnovno merilo zaposlovanja na Univerzi v Novi Gorici je bila znanstvena odličnost. Tako da smo zelo pazljivo izbirali sodelavce, ki so se nam z leti pridruževali. Pri tem smo bili očitno precej uspešni. In seveda posledica tega je tudi izjemno dinamično in živahno okolje tudi za študente. Naši dodiplomski študentje na praktično vseh študijskih programih so vključeni v tovrstne vrhunske raziskave v majhnem delu, ki ga lahko tudi obvladujejo že od praktično prvega letnika. To je nekaj, kar študentje na ostalih velikih univerzah lahko samo sanjajo. Naše majhne študijske skupine omogočajo zelo individualno delo in
temu primerno tudi vključenost študentov v vrhunske raziskave, kar se je pokazalo za izjemno učinkovito. Recimo naši doktorski študentje, ki izhajajo iz dodiplomskega študijskega programa, so zelo agilni, zelo domači z vrhunsko opremo, kar še zdaleč ni slučaj z ostalimi študenti, ki prihajajo iz ostalih univerz. Tako da to je izjemno bogata izkušnja, ki jo nudimo v teh vrhunskih laboratorijih. In torej, kot pravi dr. Danilo, tudi potešiti radovednost v teh okoljih. Ja, seveda. Narava ljudi je, da se zmeraj sprašujemo, eno vprašanje vodi do drugega, zmeraj pridemo do nastanka vesolja, zmeraj pridemo do vzroka, kaj drži snov skupaj, zakaj snov ne razpade, in tako elektronski mikroskopi kot novi časovno ločljivi spektroskopi omogočajo ravno to odgovarjanje na vprašanja, kaj drži snov skupaj. To je zanimivo vprašanje, ki pa vas zaposluje, kaj ne? Ja, nekako, ja. Zelo enostavno je slišati, kaj drži snov skupaj, kaj ne drži. Ja, in kaj je urejal takšne lepe vzorce, ki jih mi potem opazujemo, in kaj da posledično tudi te lastnosti, ki jih mi izkoriščamo. Ja, to mislim, da bo zaposlovalo raziskovalce na tem svetu še kar nekaj časa. Tako, kakšno opremo pravzaprav imate? Kako primerljiva je z ostalimi podobnimi centri? Zavedati se moramo, da smo mi v zadnjih letih pripeljali v Vipavsko dolino raziskovalni center, ki je povsem primerljiv z vsemi mednarodnimi raziskovalnimi centri. Mogoče malo manjši, ampak po kvaliteti pridobljenega znanja, publikacijah, pri sodelovanju z industrijo, tudi po kadrovski zasedbi, smo center, ki je povsem primerljiv mednarodnim centrom. In tudi mednarodni centri ga obravnavajo tako. Mi vsakodnevno imamo kontakte z najboljšimi raziskovalnimi skupinami v Evropi. Kar pomeni, da enostavno smo v Vipavsko dolino pripeljali raziskave in razvoj na aplikativne in fundamentalne na svetovni ravni. In to želimo tudi, da se demonstrira naprej v sodelovanju z industrijo, z novimi produkti, patenti in podobnim. Kako pomembno pa je to sodelovanje z okoljem, z industrijo, ste rekli, z vsemi deležniki? Pomembno je na vseh ravneh. Pomembno je, čeprav nekateri smatrajo zdaj naše sodelovanje z mednarodnimi centri, kjer sodelujemo mogoče na osnovnih raziskavah, manj pomembno ali pa manj pomembno za ta trenutek, za industrijo. Ampak ni, ne, ravno obratno je zelo pomembno, saj se s tem mi vzdržimo v tej evropskem raziskovalnem področju in imamo potem dostop do raziskovalnega evropskega denarja, do sodelovanja z evropskimi centri na aplikativnih projektih. Kar se tiče pa sodelovanja z našo industrijo, je pa to za nas nek izkaz naše relevance. In ne samo to, jaz osebno postaja to za mene en največjih izzivov ravno. Če sem mogoče, ko sem bil mlajši, rajše delal na osnovnih raziskavah, danes je moj izziv delati na industrijskih raziskavah in uporabiti moja znanja in izkušnje iz osnovnih raziskav za razvoj nekega produkta, ki bo nekoč ugledal luč sveta, luč dneva. Luč dneva. Ja. Pa je dovolj interesa recimo v tej naši industriji ali dovolj možnosti morda? Je in ni, ne. Zdaj, ja, seveda naša industrija je zainteresirana, da bi skupaj naredili za njih nek nov produkt. Vendar bolje vprašanje, kako to sfinancirati. Naša industrija to sama ne more in potem iščemo nekakšne vode, kje najti razvojni denar za take projekte in to zavira to sodelovanje danes. Seveda, včasih nam potem uspe iti skupaj v kakšen evropski projekt ali kakšen projekt, ki je razpisan strani naših ministrstev in to pospeši potem pač so pot tega razvoja. Ampak mislim, da je to danes največji problem. Naša podjetja niso tako kapitalsko močna, da bi lahko pač enostavno šla v nek razvoj nekega rizičnega produkta,
za katerega nihče ne more vnaprej trditi, da bo uspel. Ne. Ampak to je pač tako. Morda pa pridejo tudi ti časi, kaj ne, dr. Bratina? No, kot je profesor Valant rekel, Univerza v Novi Gorici sodeluje z precej podjetij iz Vipavske doline in širše okolice, tako da to začasno stanje krize, recesije moramo prebroditi, ne smemo obupati, iščemo povsod možnosti financiranja skupnih raziskav, tako da jaz sem seveda optimist, posebej s takimi centri znanja, ki so v okolici, ki imajo učinek ne samo na osnovne raziskave, ampak tudi na stanje duha, na to, recimo to, da lahko gimnazijci pridejo k nam in vidijo te stvari v živo, ima prav gotovo en kulturni učinek na okolico in to vse dviguje zavest, da je znanje na tem področju, na naravoslovju pomembno, da se splača vanj vlagati. In jaz mislim, da s takimi centri, s takimi iniciativami oživljamo vse skupaj in krajšamo to obdobje tega negativnega vzdušja. Vsi skupaj se bomo potrudili. Seveda pa ob sodelovanju strokovnjakov, kot je dr. Denino, vi ste prišli iz Italije v Slovenijo kot strokovnjak, kot fizik, ampak kako ste takrat pravzaprav razmišljali o tem, pridem na Univerzo v Novi Gorici, kaj je zdaj to, na kakšen način ste pravzaprav začeli sodelovati z Univerzo v Novi Gorici? Okay, this is a very nice question and I would like to answer in a good way. So I was working for several years and I'm still there at Synchrotron Trieste, which is close to Nova Gorica. You know, it's a very nice big center doing state-of-the-art science. But then my dream was to teach. I really wanted to start teaching in a systematic way. So we had the chance to meet Professor Bratina. He was a former student, if I'm not wrong, of Alfonso Franciosi, who was the chief of the head of Synchrotron Trieste. So we met, and I mean, I started this. Just had the chance to follow my wish, that is starting really teaching, and it was really nice. But then, I mean, since University of Nova Gorica is a very nice place, I had immediately the chance to develop new ideas. So this is what I really would like to stress. This is Slovenia in general, I think, but in particular University of Nova Gorica. If you have a very good idea, or I mean, if you have an idea and you trust in what you are doing, I mean, basically you go there and you discuss with people and you get all the means to go on. So we had the idea to develop, apart from teaching, a center of excellence in the field of spectroscopy. There is a very useful international program that is for the cooperation between Italy and Slovenia, which is Interreg program. We had the chance to build a project within this program, and the project was approved. So thanks also to the people who trusted in this project, and so both on the Slovenian and the Italian side. And then we started step by step building this center. So just to say these things in few words, I had the chance really to get all what I wanted to get. It is teaching and building a new laboratory, and of course being surrounded by nice people and being in touch, as Professor Valant said, with the best laboratories in Europe and in the world, day by day. So this is something that I hope that is helping Slovenia to go on, but it's really something that I had the chance to do in Slovenia and in Italy, for example. Something like this is not possible, or in other countries. So Slovenia is small but full of possibilities, and University of Nova Gorica in particular, because I think that this is really specific
to University of Nova Gorica. Other universities in Slovenia, I think that are more close to what you have in Italy or in other countries. Torej, gre verjetno tudi za to, da je kot majhna univerza tudi bolj prilagodljiva, bolj elastična, ne? Ja, seveda. Najprej je notranja struktura, organizacijska struktura univerze je zelo kompaktna, odločitve se zelo hitro sprejemajo in kot rečeno že prej, če je vodilo znanstveno odličnost, potem ni tako pomembno, v katero področje se usmerimo, če je znanstvena odličnost prisotna pri iniciatorju tega področja, je to že eno zagotovilo, da je to področje perspektivno, privlačno tudi na svetovnem nivoju in tako da take stvari se zelo hitro obrnejo pri nas. No, zagotovo pa bi težko izpeljali marsikaterega od teh projektov, če ne bi bilo tovrstnih pobud, kot je Interreg in podobnih, se pravi, evropskih projektov. No. To je tudi za univerzo z vstopom v Evropsko unijo neka nova doba, ne? Na vsak način. Vir financiranja znanosti se zmeraj bolj jača na nivoju Evropske unije. Okvirni programi Evropske unije postajajo za Univerzo v Novi Gorici zelo pomembnih virov financiranja in seveda, kot že omenjen, program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija. Tukaj smo imeli pravzaprav s tem projektom Citius tudi malo sreče, ali pa so se zadeve tako ujele, da so odgovorni spoznali, da je tudi iz tovrstnih virov se splača vlagati v znanost in v raziskave. Tako da je bil ta projekt Citius pravzaprav prvi tak velik projekt iz tega okvira čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija, ki je bil izključno namenjen financiranju znanstvene opreme. In seveda smo zelo veseli, da bo ta znanstvena oprema ostala v Sloveniji. Fizično se nahaja v Ajdovščini. Je pa to pravzaprav za znanost ni meja, ni države, je globalna, kaj ne? Ja, vendar je vseeno razlika, če imamo mikroskop preko hodnika ali pa mogoče 2 uri z letalom. Govorim za raziskavo samo, ki je za vas, ki ste raziskovalci, fizično to bliže, kaj ne? Veste, kako je res, te razdalje med partnerji v projektu se krajšajo izjemno. Danes zares je skoraj nepomembno, sodeluješ z nekom iz Ljubljane ali z nekom iz Japonske. Zaradi tega, ker večino stvari lahko upraviš po elektronskih zvezah, mogoče kdaj pride do tega, da se kakšen vzorec pošle iz enega konca na drugi konec, ampak še to je samo vprašanje par dni in ga bo prijemnik dobil. Tako da nikakor nikoli ne zbiram sodelavcev po tem, kje sedijo. Tako, ampak potem, kaj zmorejo in znajo. Tako. Tudi vi, kaj ne? Sodelavce izbirate po znanju. Ni pomembno. Seveda, I mean, as you said, I mean, knowledge is not focused or concentrated in one country. I mean, it's something that is around, and you have many means to reach people in real time. So even though, I mean, it's also nice to have specific places doing specific things. And as I said, I mean, we really believe that what we are building in University of Nova Gorica is something that is already, but will be more and more a kind of reference for also many other bigger laboratories in Europe. Ko se pogovarjate s svojimi kolegi, recimo v Italiji, doma se pogovarjate, kaj ne, sodelujete z njimi, kako gledajo na tako raziskovalno središče, na take možnosti, ki jih imamo tu na Univerzi v Novi Gorici? They are normally surprised because it's difficult to explain that just starting from zero, and I want to stress that in few years, because University of Nova Gorica is still quite young, we have been able to build this kind of place. So they are first of all surprised, and then when they come and see, I mean, they are even more surprised because they see that it's really serious. It's not something that, I mean, just say that, I mean, it's, you can easily say that you are building a center of excellence, but when you come there, you really see that.
Something else that is really surprising for other people, especially for people coming from universities, not only Italy but also around Europe, is how close we are with students. I mean, our students are really, from the first year, already inside laboratories. So they can really immediately touch, play, and immediately they are sent to other laboratories in Italy or in other places to start building things. So they are surprised by how these students, in really few months, are able to really be key people for experiments. So this is something else that is particular to our university. No, mi se Slovenci radi pohvalimo s tem, da imamo veliko znanja, ki ga počasih ne znamo izkoristiti, pa potem nam zbeži kam, pa tako naprej. Ste vi pričakovali, da Slovenija vendarle je neka znanstveno-raziskovalna dežela, ko ste gledali od odzunaj? I mean, when I came, I started living in Trieste. For me, Slovenia was a kind of black place. I mean, it was really difficult to also to visit Slovenia. First of all, because the language. Now, I mean, I'm really sorry that I speak English, but I understand and I can speak Slovenian. And normally, when I teach, at least part of my lesson is in Slovenia. So, and frankly speaking, also because we are scientists, the fact that it was really not evident to get in touch with Slovenia is really increasing the pleasure to be here. And then to answer your question, yes, once you are inside Slovenia, you understand immediately that there are possibilities that you cannot have in other countries. First of all, because Slovenia is small but full of knowledge and of people willing to do things. So you can exploit the fact that you are small and fragile to some extent, exactly in the way I said. I mean, University of Nova Gorica is really very, very fast. It's a very dynamic place because it's small and because it's open, because small, open to external influence. And so if you can take advantage of this influence, it's clear that you can grow very fast and provide strong contribution to development in Europe, but good development. I mean, knowledge for knowledge. Se tudi vi, ko greste v tujino, srečujete s tem, da pravzaprav dokler se ne predstavite in vsega tega, kar zmorete in znate, da pravzaprav ne vedo, odkot prihajate in ne prepoznavajo tega znanja, ne, te Slovenije? Ne, sploh ne. Na področju, na katerem delujem jaz, na področju znanosti in materiale, ima Slovenija tako močne centre znanja, da je zelo, zelo razpoznavna v mednarodnem merilu. Tako da niti približno nismo neznanka. Naše v Sloveniji po nekem mogoče spletu naključij ali po kakšni odločitvi, ki se je zgodila že davno pred mojim časom, se področje materialov izredno dobro razvilo in je zato tudi svetovno zelo prepoznavno. Kako pa vi gledate na to? Ja, ko gremo v tujino, običajno naši bodoči partnerji že naredijo domačo nalogo in nas pregledajo in pri tem nimajo težav ugotoviti, da po objavah v svetovno znanih revijah ne zaostajamo prav za nič za njimi, tako da tovrstnih težav, predsodkov, vsaj v znanosti ni, oziroma jaz jih nisem še doživel. No, krasno. Zdaj pa me zanima, en vaš zelo konkreten projekt, ki se bo zgodil v tem novem centru, ki ga zdaj že delate, ki že teče, pa da bomo mi razumeli, zakaj gre. Tako. Ja, poglejte, mikroskopi nam bojo omogočili sledečo stvar. En naš glavni projekt in naša ambicija, naša želja je razviti material, ki bo cepil pod vplivom sončne svetlobe, ki bo cepil vodo na kisik in vodik in potem bomo lahko vodik izkoriščali kot nosilec energije, z njim poganjali recimo avtomobile ali kakšen stroj in tako dalje. Največji problem pri tej tehnologiji je razviti material, ki bo omogočal to cepitev, seveda pod vplivom sončne svetlobe. Mi bomo s pomočjo teh mikroskopov lahko bolj natančno nadzorovali kemijske lastnosti
materialov. Naredili bomo recimo strukture, ki so po dimenzijah na nanometrskem nivoju. To pomeni, da so 10 na 9 metra in jih seveda ne moramo opazovati z očmi, ampak so potrebni mikroskopi. Hkrati bomo pa na teh posebnih materialih lahko tudi opravljali vse analize, ki jih pač potrebujemo za ta razvoj. Ali bomo uspešni in bomo mi eden izmed tistih 10.000 laboratorijev na svetu, ki se s to tematiko ukvarja, ne morem reči. Ampak vsekakor je brez takšne opreme to zelo, zelo težko delati. In boste to seveda delali, mi vam pa želimo, da bi vam uspelo, da bomo čim prej lahko začeli čisto konkretno izkoriščati ta vaše dognanja. Kaj pa pri vas? Česa se boste lotili oziroma kaj počnete zdaj? Something very concrete that we already started, because the project CITSIUS that has been mentioned by Professor Bratina, founded in this framework of collaboration between Italy and Slovenia, trigger other projects immediately. So, for example, we have project funded in Central Europe program, so involving also other countries. And within this project, one of the things that we already started to do is a study of the efficiency of most modern solar cells. So the idea is to help developing clean energies. So the idea is to develop these solar cells and hopefully use these solar cells for water splitting, which means generation of clean hydrogen, which will hopefully be one of the sources of energy for the future. So with what we have in the University of Nova Gorica, also exploiting the fact that Professor Bratina has a laboratory developed these thematics since many years. So the idea is to really contribute in few years to this field that is expanding and is of course very important not only for knowledge but also for the environment. No, zanimivo je, da te raziskave mi si zdaj ne predstavljamo, kako dolgo bodo trajale, kako vi to počnete, je to 8 ur na dan, gledate skozi mikroskope in koliko let morate početi, da pridete do rezultata ali pa ne. Kako to poteka pri vas, ta dinamika raziskave? Tako, kot ste rekli, tudi mi ne vemo, ali se bo to zgodilo jutri ali čez mogoče 5 let ali nikoli. Raziskave so problematične, če ne bi bilo tako, bi bil ta problem že rešen, ne glede na to, koliko ljudi se s takšnimi in podobnimi problemi ukvarja. Mi seveda ta problem potem k temu problemu pristopimo zelo analitično, sistematično, analiziramo vzroke problemov, poskušamo te vzroke odpravljati in tako naprej, ampak to je proces, ki večinoma ne pripelje do rezultata, ampak nekoč enkrat pa bo. In takrat bo to pomenilo zelo, zelo veliko za ustroj naše družbe, ki je danes. Sam predstavljajte se, če mi razvijamo metodo, da sončno svetlobo, ki je za nas zastonj, cepimo vodo in pridobimo vodik. Mi smo lahko potem neodvisni proizvajalci energetskega vira in naenkrat smo neodvisni od vseh teh političnih problemov, ki krojijo ceno naftnih derivatov ali pa fosilnih goriv. In postane lahko Slovenija, ki je relativno sončna država, lahko postane proizvajalec in celo izvoznik energetskega vira. Si predstavljate, da bi to zelo, zelo spremenilo našo deželo. Tako da, ampak seveda, če ne poskušamo, ne bomo to naredili, če pa poskušamo, pa mogoče. Tako. Zakaj pravzaprav, vi se nasmihate, gospod dr. Bratina, uživate tudi vi še vedno v raziskavah, kaj ne? Ja, kolikor čas dopušča, seveda. Raziskave so del mojega vsakdana, tako da brez tega ne gre. In vas vznemirjajo vsakokrat? Na vsak način. V mojem laboratoriju se ukvarjamo tudi z materiali, malo drugačnimi kot profesor Valent ali profesor Danino, vendar nas bolj zanimajo prenos električne naboje v teh zadevah. Tako da, ja, kot rečeno že prej, vsi, ki smo zaposleni v Novi Gorici, na Univerzi v Novi Gorici in če pomislimo v teh 18 letih obstoja,
smo zaposlili skoraj 200 doktorjev znanosti, ne, tako da smo prav gotovo najboljši zaposlovalec, ne samo v regiji, ne, ampak še kje drugje. Smo prežeti s to radovednostjo na področju raziskav svojega področja. No, če smo prej slišali, kako so uresničile pravzaprav sanje in želje dr. Danina v Sloveniji, kako pa vi gledate na to, kako pomembno je, da pridobivate tuje strokovnjake v svoje kroge? To je za nas ključno. Na tem mi obstanemo ali padamo, ne, ker to nas vleče naprej. Ena od pomembnih značilnosti Univerze v Novi Gorici je tudi, da omogoča znanstvenikom, kot je profesor Danino že nakazal, da imajo določeno svobodo pri izbiri svojega področja. Oni določajo, s čim se bojo ukvarjali, in to je pravzaprav razkošje, ki ga v večini ostalih univerz, pa tudi inštitutov težko najdemo. In to je tudi toliko več možnosti potem, da ste uspešni na svojem področju, kaj ne? Yes, I just would like to add something to what my colleague said. Doing science day by day is, of course, something that you want to do because you want to reach something in the end, okay, sooner or later, in one day or 1 month. But, I mean, it's difficult to explain to people the deep pleasure that you feel day by day just doing things, not because you are reaching something, but just because step by step you have the feeling that something is growing, and if you are lucky, and we are lucky at the University of Nova Gorica, you are also surrounded by happy people, I mean, and you contribute to improve the atmosphere. So, yes, I mean, science, especially now, more has to lead to something. I mean, you have to produce something. You have to be close to industries. You have to show that you are paid for producing something useful. But I mean, we don't want to forget the pleasure that you take day by day, and we are convinced that this pleasure is something important for society. I mean, it's not only a question of producing something. It's a question of developing happiness and knowledge. Of course, in a rigorous way. We are not there just to play games. It's something that is always well focused, well organized. You don't lose time, but there is a day-by-day pleasure that we really would like to show to people if you come and see. Pravi, sreča, zadovoljstvo, tudi vi občutite to? Ja. Tako na ta način, tako zaneseno kot dr. Danina? Vsekakor se zaradi tega vztrajamo že tako dolgo leta v znanosti in raziskavah. Za nas je absolutno največja nagrada, ko priješ prvi na svetu do rešitve nekega problema. In se zavedaš, da zdaj pa ti to razumeš, kar ljudje mogoče prejšnjih 50 let niso razumeli, seveda jim potem to posreduješ, in če to raziskovalna skupnost sprejme, je to zelo, zelo velika nagrada za raziskovalce. Ali če prvi pripraviš nek čisto nov material, ki še nikoli ni obstajal, mogoče celo celem vesolju, ga sintetiziraš, določiš njegovo strukturo, mogoče ima zanimive lastnosti in ga ti imaš prvi v rokah od vseh ljudi na svetu, je to neka posebna čast za raziskovalce. Pa delite ta dognanja, ta znanja, te dosežke raziskovalci na svetu med seboj ali čuvate tako, dokler ni to? Seveda jih delimo, saj to naj počeli, ne delimo jih z našimi znanstvenimi publikacijami, ki jih naši sovrstniki berejo po svetu, in potem tudi včasih so kritični do njih, včasih prevzamejo ta znanja in gradijo na njih, razvijajo nove raziskave na osnovi teh dognanj, tako da ja, to je zelo ustaljeno. Poleg tega pa seveda vse to posedujemo našim študentom. In če smo mi dobri raziskovalci, če mi razumemo tematike na sodoben način, potem lahko to na takšen način tudi posedujemo našim študentom, ki potem prevzamejo te sodobne vzorce mišljenja in nek sodobno to razumevanje teh tematik. Kako radovedni pa so študentje, vaši študentje danes?
So še tako, kot bi morali, ali vedno študenti bolj? so takšni in drugačni. Aha, vedno. Ampak jaz mislim, da so podoben profil, kot so včasih bili. Med njimi se najdejo izjemno talentirani, nadarjeni, radovedni in ambiciozni ljudje, ki ne gledajo na denar, ki ne gledajo, da bo to zdaj dobičkonosen poklic njihov v prihodnosti, ampak jih zanima, tako kot nas, nova znanja, raziskave in jih to draži in temu sledijo. Kakšno mnenje pa imate vi o študentih, slovenskih študentih? And as Professor Valant said, I mean, it depends. It depends on students. Normally, I mean, you can find in a class, you can find few of them that are really pushing for getting something, and you work for them, and you work at least for knowledge, for research. Then, of course, I mean, you teach in the best possible way to everybody. But it's clear that there are few of them that you can immediately recognize. Normally we also go around in secondary schools, and normally, I mean, I always play this game. I just looking the eyes of students. I try just to guess with the student who's already willing to work in science, and normally it works. So just looking the light inside the eyes of people, you can immediately understand if these people are willing to do science or not. In Slovenia, I found many students motivated, and hopefully more will come, because I mean we need students. I mean, we need not only experts from outside, but I mean students are really especially for university, are really the first element that you want to build on using knowledge. Zagotovo je ta nov center v Ajdovščini tudi ena od večjih priložnosti, kot ste rekli, zaradi opremljenosti in priložnosti, ki jih daje, zato da bo prepoznal tak del naše dežele tudi širše z obiski mnogih vaših kolegov, ki jih boste zdaj z veseljem povabili med se, kaj ne? Se jih že vabimo dolgo časa, in zelo veliko jih je že obiskalo naše laboratorije in Vipavsko dolino, in moram reči, da nihče ni šel od nas ravnodušen. Prvo, kar je, bili so vsi presenečeni, tako kot smo že prej omenili, nad dejanskimi aktivnostmi in intenziteto teh aktivnosti v naših laboratorijih, nad opremo. Seveda nismo povsem še dokončno opremljeni, ampak vse to, kar pač gradimo, naredi vtis na naše goste. In druga stvar je seveda lepota narave in kulinarika in vino, ki jih potem tudi imamo možnost, da poskusijo. Tudi univerzitetno vino, kaj ne? Tudi univerzitetno vino, vsekakor je. Enako vprašanje, ja. Tak center ima mnogo učinkov na mnoga področja. S tem, ko prihajajo tuji strokovnjaki v Ajdovščino, od Univerze v Novo Gorico, imajo določene zahteve na področju prenočitvenih kapacitet, na področju zabave, na področju restauracij, knjižnice, turizem. Skratka, taka univerza, kjerkoli je, preobrazi okolje na bistveno boljši kulturen nivo, kot tam, kjer take univerze ni. Tako da si mi na Univerzi v Novi Gorici zelo prizadevamo, da bi se nekje umestili za stalno. Vi pa seveda prihajate in odhajate in se selite, kaj ne, ampak se dobro počutite v tem okolju. Fantastično. Univerzitetno vino je dobro. No, univerzitetno vino je dobro. In general, I mean, it's a very nice environment, because you can concentrate on science if you want, but you have beautiful nature. You have close to our university, there is Italy, there is the sea, so it's really very good. I mean, we have to work probably to improve the environment for students willing also to have fun, because it's more for the moment for students coming there and
to focus on science. But we are working on that. I mean, we are developing around, and it's natural, as Professor Latina said. I mean, it's natural that around this kind of places there is something else that is developing, and which is, I think, also very good for the region, not only for the university. No, zdaj center je tudi opremljen dobro, kaj ne, ampak bi ga še bolje radi opremili, to so pa seveda načrti verjetno za prihodnost. Ja, univerza bo seveda razvijala, kot že omenjeno, 3 glavna področja. Znanosti o materialih so prav gotovo eno od področij, ki bomo še vlagali, zlasti si želimo močnejše povezave med Univerzo v Novi Gorici na tem področju in tržaškim bazenom, sinhrotronom, univerzo in Centrom za teoretsko fiziko in ostalimi, ki so zelo močni tudi na tem področju. Skratka, želimo si, da bi tudi na tej strani nastal en tak center, ki bi se počasi zlil v enoten center znanja južne centralne Evrope. Na področju znanosti o okolju se pospešeno vlaga v razvoj novih karakterizacijskih metod, s katerimi bi želeli premakniti mejo detekcije, spravi, zaznati čim manjše koncentracije škodljivih snovi v zraku, vodi, v prsti. Na področju biomedicine začenjamo z aktivnostmi, tudi na področju, zlasti na področju vzpostavitve novega centra za raziskave procesov staranja na celičnem nivoju, na nevrološkem nivoju. Tako da to so smeli načrti, ki nas bojo prav gotovo okupirali v naslednjih letih in mislim, da če ne bo slabše, bomo šli ravno tako hitro naprej. Jaz vam želim veliko uspehov, ali se tako reče, ne vem, da bi prišli do vaših ciljev, tako in bomo pa na koncu seveda uporabniki vsega dobrega, kar boste dognali. Hvala lepa in veliko uspeha. Torej, spoštovani gledalci, vi pa dobrodošli, kadarkoli boste dovolj radovedni, kaj ne pravite, dr. Danino, dovolj radovedni in obiščite tudi novi center za mikroskopijo in spektroskopijo Univerze v Novi Gorici, ki je v Ajdovščini, tako letale center. Torej, dobrodošli, kadarkoli boste dovolj radovedni, to pa je dobro, da se tako odločite, ker sicer bo prihodnost tam, kjer je ostala. Mi pa želimo naprej, kaj ne, gospodje. Hvala lepa še enkrat in srečno. Hvala.